Yes right, reka nongere mbifurize kugira umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha nshuti bakunze bavandimwe umuryango mugari wa Irene plus info 1 tudasiba kubana umunsi ku munsi makuru yacu agiye atandukanye. Mbifurize kugira icamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha abadukurikiranye bari mu masaha y'igicamunsi, mbifurize n'igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha abadukurikiye bari mu masaha y'igitondo buri bwaze kuza guterwa nuko ingengabe yawe ihagaze cyangwa se bwaze kuza guterwa n'agace udukurikiranye uherereyemo. Birumvikana rero angaritse muri studio mama kujya turebere hamwe ibijyanye n'aya makuru akoje kugenda yumvikana no mu karere k'ibiyaga bigari ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda ndetse n'andi atandukanye n'ubundi muri rusange, dore yuko ibintu bikuru kugenda birahindura isura mu buryo butoroshye habe na gato mu karere k'ibiyaga bigari. Turibazwa ko twakibanda ku makuru yacu akoje kugenda yumvikana mu bice bigize uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri Sud Kivu no muri Nord Kivu, cyane cyane tuze ko twakibanda muri teritwari ya Masisi. Muri uyu mugoroba muri teritwari ya Masisi hari kumvikana imirwano ikomeye cyane, ngiye kuba nasesengura ndetse nkanagusobanura neza uburyo byifashe kugeza amagingo yangaya ku mirongo y'imbere y'urugamba, nakubwira uburyo byifashe neza ku rugamba rukomeye cyane komeje kugenda rasakiranye bikomeye cyane izi ngabo za AFCM 23 ndetse n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Turwaze ko twarebera hamwe byifashe bite muri Rubaya, turwaze ko twarebera hamwe byifashe bite muri Gatoyi. Aya yose ni amakuru ngiye kuba nagenda ndakuvira imuzi n'umuzingo gatanu kuri gatanu n'ubundi nkuko ubyifuza. Turwaze ko twarebera hamwe amakuru yumvikanye ku rugamba rukomeye cyane komeje kugenda rasakiranye bikomeye ingabo z'umutwe AFCM 23 mu bice bya Mikenke ndetse na Minembwe, kugeza amagingo angaya rukaba urugamba rukomeje kugenda rurumvikanamo amasasu atari make n'ubundi muri bino bice kuva masaha mu gitondo kugeza amagingo angaya hakaba kubiri kugenda humvikanamo ibitero karabutaka n'ubundi ingabo z'umutwe wa AFCM 23 ndetse n'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa bakomeje kugenda barasanamo mu buryo butoroshye habe na gato. Tugwaze ko twajyana mu makuru yumvikanye kuri aeroport do Kavumu, mu bice byegereye Kavumu airport ku kigo cy'indege n'ubundi muri rusange hongeye kumvikana amasasu n'imirwano itoroshye habe na gato. Bivugwa yuko ingabo za leta Kinshasa, ingabo za coalition zatatsemo umutwe wa AFCM 23 n'ubundi muri rusange kugeza amagingo anga. Bivugwa yuko urugamba karabutaka, urugamba rukomeye cyane rukomeje kugenda rurahindura isura mu buryo butoroshye habe na gato. Bivugwa yuko izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa zongeye nyuma yo gukurwa mu misozi ya Mikenke, nyuma yo gukurwa no ngamo teritwari ya Minembwe, mu bice bya Minembwe byose ingabo za bivuga yuko zase zifatiye ya mbere zerekeza Kavumu airport, aho ngo ziri gushaka kwataka ndetse no gukura AFCM 23 hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Teko twarebera hamwe ibijyanye n'abacu ncuro Black Hot baje kwa bahasesekara, ibijyanye na special force ya Hibu ndetse n'abandi byatandukanye n'ubundi muri rusange. Turibazwa ko twajyana ku makuru ari kumvikana muri teritwari ya Uvira. Bivugwa yuko ari operation karabutaka ziri gukorwa na AFCM 23 mu gushaka gusubira ndetse no kongera gufata ino teritwari ya Uvira bakuyemo izi ngabo za coalition ndetse n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa mu buryo butoroshye habe na gato. Nyuma y'imirwano karabutaka ikomeje kugenda yumvikana muri bino bice isakiranya bikomeye cyane izi ngabo z'umutwe wa AFCM 23 ndetse n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa coalition cyangwa se ubutegetsi bwa leta Kinshasa mu buryo butoroshye habe na gato. N'imirwano ikomeye, n'imirwano twavuga ko ikomeje kugenda irahindura isura mu buryo butoroshye habe na gato. Nyamuneka ngiye kubona agenda ndakuvira imuzi n'umuzingo gatanu kuri gatanu n'ubundi nkuko ubyifuza. Icyo usabwa nta kindi no gutera agatebe kumva ikiswe idonido, kumva umuripo gukora n'amakuru yacu akomeje kugenda yumvikana no ngaha ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turibazwa ko twakimara kuri aya makuru yose tujyane ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mupaka wa Gatumba. Bivugwa yuko abatarama bamaze kuba bagenda baramereza amakuru bambwiye yuko imodoka zikomeje kugenda zirapakurura abasirikare batari bakeya cyane biganjemo abacancuru ba Black Water ngo bavuye kwiyongerera imyitozo yabo ndetse no kuzana ibikoresho by'urugamba bimwe na bimwe mu gihugu cy'u Burundi, higanjemo special force y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se igisirikare cy'u Burundi FDNB, higanjemo special force ya Hibu ndetse n'intera hamwe za FDL zatorejwe mu gihugu cy'u Burundi mu gisirikare cy'u Burundi FDNB n'ubundi muri rusange. Ni imodoka eshanu zaje kare ndetse n'izindi modoka eshatu zije muri uyu mugoroba, abo zose hamwe zikaba imodoka 8 ziparitse hano ngaha Gatumba, ziri ko abasirikare be gutabambuka aya mazi yatanganyika bagana Kavimvira neza hano ngaha batamije muri teritwari ya Uvira, aho baje kuba bahangana bikomeye cyane ndetse no gurwana na AFCM 23 muri bino bice bigize uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange. Ni munyemere twinjire rero. Iyi ni Irene plus info 1, ngeni Mr Irene mashini ganye bamenye ubwite mudasiba kubana ku mutekano politike and diplomacy. Munyemere twinjire muri no makuru yacu akomeje kugenda yumvikana no ngaha ku mirongo y'imbere y'urugamba kuri no butaka bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka duhere mu bice bigize intara y'Kivu y'Amajyaruguru ho muri teritwari ya Masisi n'ubundi muri rusange. Teritwari ya Masisi
ikomeje kugenda yumvikanamo isibaniro rikomeye cyane. Ni teritwari ya Masisi ikomeje kugenda yumvikanamo imirwano itoroshye habe na gato iri gusakiranya ndetse ikanahuza bikomeye cyane. Umutwe w'ingabo za AFC M23 ku rugamba rutari rukeya, ku rugamba rukomeye cyane rwose kuje kugenda biragaragara neza yuko uru rugamba AFC M23 iri kururwana ndetse inagerageza kugira gute, inagerageza kongera kwisubiza bimwe mu bice yagiye yamburwa n'ingabo z'u n'ubutegetsi bwa leta Kinshasa ndetse ikanaproteje bimwe mu bice ingabo za leta Kinshasa zishaka gufata, ariko AFC M23 iri gushaka kugira gute kugumamo ndetse ingabo za leta Kinshasa nizirote ko zayinjiramo n'ubundi mu buryo utoroshye habe na gato. Ikintu cyabaye, ikintu gikomeye cyane gikomeje kugenda cyumvikana muri bino bice nuko izi ngabo za Alliance Fleuve Congo ziri kurwana n'ingabo za leta Kinshasa bashaka kongera kwisubiza bya bice birimo nkaho bitagatoye ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu bice bikikije Gatoyi, mu bice bya Cyugi ndetse na Kinigi. Bivugwa yuko byamaje kuba byagenda birakabwa cyangwa se birigarurirwa n'ingabo za Wazalendo, ariko bitaraba official bitewe n'uburyo cy'ingabo za leta Kinshasa zitiye zihangana na M23 ngo zikuremo abasirikare ba protege cyangwa se barinze ibi bice bya Kinigi n'ubundi muri rusange. Ariko nanone bivugwa yuko ingabo za Wazalendo zaje zigakambika zikanambara societe civile muri bino bice bya Kinigi ndetse na Cyugi, ariko bakanga kwigaragaza nk'abasirikare. Ari niyo mpamvu akomeje kugenda havugwa amakuru amwe namwe bivugwa yuko ari byo bitero shuma bari kugenda bagasanga hari abasirikare bamwe na bamwe bari Alliance Fleuve Congo baguye ku rugamba n'ubundi muri bino bice bikikije hano ngaha, kandi mu by'ukuri nta masasu menshi yohumvikanye ndetse n'imbunda ziba zakoreshejwe bikagenda bigaragara yuko ari imbunda ziriho silencers. Bityo rero bisobanuye yuko ari ingabo za Wazalendo cyangwa se inyeshyamba za Wazalendo n'inyeshyamba z'interahamwe za FDLR zagiye zikambika muri bino bice. Rero M23 yo ikintu gikomeje kugenda kiragaragara nuko iri kurwana ishaka kwisubiza bya bice yakomeje kugenda iramburwa bikomeye cyane n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Kugeza amaginganga mu makuru nakubwira nuko urugamba rukomeye cyane, urugamba rutoroshye habe na gato rw'abasirikare bakoresyo arimo special force ya Hibu, harimo ingabo z'abacacu ba Black Water, harimo ingabo za FDNB nte special ya Wazalendo ndetse na ninyeshyamba cyangwa se niramwe za Wazalendo special force yabo yitwa CRAP. Bari gukomeza kugenda bagira gute begira ndetse bahangana na M23 mu bice bikikije ino Rubaya centre n'ubundi kino cyombe cyo y'agaciro. Bakomeje kugenda baragaragaza yuko bari kucyifuza ndetse bari no kwifuza bakuba bakuramo izi ngabo cyangwa se izinyeshyamba abasirikare bakoze kwita inyeshyamba z'umutwe wa AFC M23. Bivugwa yuko hagaragaye ibitero by'amadrone mu kilometero kimwe gusa uvuye hano ngo harubaya n'ubundi muri rusange kuri kugenda bazizwa imirwano itoroshye habe na gato, ndetse bikaravugwa yuko umutwe wa M23 hakoreye amabara n'amateka atoroshye habe na gato. Abasirikare b'ingabo za coalition bakakubitirwa mu buryo bukomeye cyane ku kigero cyuko ingabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 zaje kuba zakora amabara zigasubiza inyuma kure cyane ingabo zirwana n'ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Ingabo za coalition mu buryo utoroshye habe na gato bakazikura muri bino bice n'ubundi bya Rubaya bari baje kuba bagenda barasatira n'ubundi mu buryo butoroshye habe na gato ku rugamba rukomeye cyane rwaje kuba rwagenda rwumvikana muri bino bice. N'urugamba rero kugeza amaginganga rwatangiye mu rukera amasaha mu gitondo, nabyutse nkubwira ibyo byari byifashe ku mirongo y'imbere y'urugamba aho twagiye tubana n'ubundi muri rusange bagiye babyumva. Kugeza amaginganga rero n'urugamba rukomeje kugenda bafata indi ntera kubera yuko kugeza amaginganga biravugwa yuko ingabo za coalition nyuma yo gusubizwa inyuma mu birometero byinshi cyane uvuye aho ribatakiye mu kilometero kimwe uvuye ku kilometero kimwe y'agaciro cya Rubaya, ingabo za coalition bivugwa yuko bamwe na bamwe bagiye bahungira mu birindiro cyangwa se muri defense ingabo za coalition zifite hano ngaha Katoyi, akaba ari naho bagiye bagira gutya bakajya gukura intwaro z'urugamba zo kugaruka kwifashisha mu guhangana bikomeye cyane n'izi ngabo z'umutwe wa AFC M23. Ari niyo mpamvu kugeza amaginganga ya urugamba rwongeye gusubukura mu kanya gato katambutse mu masaha y'amasaa 10 z'umugoroba n'ubundi muri rusange. Ariyo mpamvu kugeza amaginganga nanjye ngeze hano ngaha kuri mikoro cyangwa se muri studio za Irene Plus Info 1 cyangwa se Goma Plus, ngenda baherezamo amakuru n'ubundi menshi cyane cyatandukanye kugira ngo ngende mbagezeho update idonido akantu ku kandi. N'urugamba rukomeye cyane rero rukomeje kugenda ruhindura isura kugeza amaginganga aya, ndetse ngomeje kugenda nahabwa n'amakuru n'abatarama banje bamwe na bamwe bambwira yuko intambara yakutirije, intambara yakomeye cyane mu gihe toroshye habe na gato muri bino bice bya teritwari ya Masisi n'ubundi muri rusange. Andi makuru bafitiye cyangwa se andi makuru mfite kugeza amaginganga ya, reka mere ku makuru ari kumvikana mu bice habigize Sud Kivu mu bice bya Mikenye na Minembwe. Kugeza amaginganga bivugwa yuko hongeye muri uyu mugoroba kumvikana urusaku rw'amadrone ndetse n'ibiturika by'amadrone. Bivuga yuko ari ingabo za coalition zongeye kugira gute kwa divasinga ku mirongo y'imbere y'urugamba zishaka kwataka M23 ndetse no kwikora muri bino bice. M23 yamaze kuba yagenda irakaba cyangwa se irigarura mu buryo toroshye habe na gato ikuyemo izi ngabo za coalition mu masaha ya kare n'ubundi aho bita muri bice bya Mikenye cyangwa se miremire ya Mikenye n'ubundi muri rusange. Bityo rero izi ngabo za coalition muri uyu mugoroba zongeye gukora ikintu cyiswe advancing cyangwa badivasinze bahangana cyangwa se bataka AFC M23 n'ubundi muri rusange kugira ngo bahangane bikomeye cyane
ndetse binavugwa yuko baje kuba bagenda baza bitwaje ibikoresho by'urugamba byigajemo amadrone mu bwoko bwa Babayaga na CH4B agera kuri 16 ndetse bakaza bitwaje ibikoresho by'urugamba byivanzemo ibifaru ndetse bikiganzamo imbuna nino yabivugwa yuko hari n'abasirikare bafite amakomplo mu bwoko bwa BM21 Gadi n'ubundi akomeje kugenda arakoreshwa n'izi ngabo za coalition. Ariko nanone AFC M23 iri guhangana mu buryo toroshye yabe na gato ndetse inagerageza kubasubiza inyuma mu buryo bukomeye cyane ndetse kugeza amagingo anga mu makuru twakira avuga yuko ingabo za coalition cyangwa se ingabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 zagerageje gukora amabara n'amateka toroshye yabe na gato nkuko zabikoze amasaha mu gitondo kugeza amagingo anga ya ingabo za coalition bikaba biri kuvugwa yuko ziri kugerageza kugenda zirasubira inyuma. Bivugwa yuko nyuma yuko amasaha mu gitondo bambuwe kano gace ingabo za coalition zapanze indi operation Karabutaka zapanze indi operation toroshye yabe na gato yo kwataka ndetse no kwa divasinga mu bice birimo aho bita mu mujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo ahazwi nka Aeroport do Kavumu cyangwa se Kavumu Airport. Na gace kugeza amagingo anga karimo amasasu atari make binavugwa yuko ingabo za leta Kinshasa mu bice bikikije no Kavumu Airport byibuze mu kilometero n'igice cyangwa se kilometero na metero 500 ariho amasasu akomeje kugenda yumvikana mu buryo toroshye yabe na gato ingabo za AFC M23 ziri ku Rwanda zizihangana bikomeye cyane ingabo za leta Kinshasa kugira ngo badakomeza imbere bashaka kugira gute bashaka kwegera ndetse no komeza kugenda bashaka gufata ino Kavumu Airport mu rugamba rutoroshye yabe na gato AFC M23 ikomeje kugenda irahanganamo n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Urumva yuko rero intambara n'imirwano ikomeye cyane kugeza amagingo anga yandi bwakomeza kugenda nsakoma makuru 5 kwa 5 mu kanya gato kari imbere ushobora kuza kubona ngarutse kuri studio zacu kugira ngo mbagezeho amakuru n'ubundi ari bwabagezweho mu kanya gato kari imbere n'ubundi muri rusange. Yari Mr Irene ndi kubabwira yuko hari andi makuru menshi cyane byatandukanye mbafitiye kugeza amagingo anga. Kuvuga ngo mu gihugu cy'ubundi kwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye hakomeje gukorwa igikorwa kizwe nka reinforcement izanwa mu Ruswa bwa Republika Demokarasi ya Kongo hagakorwa deployment ikomeye cyane bivugwa yuko ari ibikoresho by'urugamba bikomeye cyane kandi biremereye biri kuzanwa muri bino bice ndetse akazanwamo n'ikintu cyiswe abasirikare batari bakeya b'ingabo z'u Burundi ba FDNB bakazanamo abasirikare ba Special Force ya Hibu Special Force y'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'abacancuro ba Blackout bamwe na bamwe bari guturuka muri kino gihugu bagiye kujana intwaro zaparitswe ku kigo cy'indege cyitiriwe Marie Kyoro Ndadaye kugeza amagingo anga ndetse bakazanamo n'izindi nyeshyamba cyangwa se intera hamwe za FDLR bivuga yuko ziri kwambutswa hano ngaha ku mupaka wa Gatumba zerekezwa Kavimvira direct zitazizana ngo muri territoire ya Uvira. Bamwe na bamwe bivuga yuko bagiye kuba banajyanwa mu bice bitandukanye bigize mu Ruswa bwa Republika Demokarasi ya Kongo guhangana n'ingabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23. Bityo rero na amakamyo agera kuri 5 yabandi mu masaha twabigarutseho ndetse kugeza amagingo anga muri uyu mugoroba bivuga yuko haje andi makamyo 3 arimo abasirikare ndetse n'indi imwe yari irimo ibikoresho by'urugamba. Urumva yuko kugeza amagingo anga ya amakuru y'urugamba tugiye kwa twagenda twegeranye neza 5 kwa 5 ndetse n'urugamba tugiye kwa twagenda twitegura nagorgoroshya yabe na gato nyamuneka reka bashimire niba twabanye mukuru wacu ufatangiye kugeza nanjye kandi reka mbibutse nimba rwa mbere musanza no kuri Irene Plus Info 1 kandi subscribe fungura kazogera kugira ngo amakuru yacu yose agiye atandukanye azajye akugiraho 5 kuri 5 ubundi nkuko ubyifuza. Njye ni Mr Irene mutarama wanyu mugire byiza terwa kuza guhuza amakuru yacu ari bwaze kuza kurikira mu kanya gato kari imbere. Ciao ciao mugire ibihe byiza.